Abaturage bo mu kagari ka Gashora mu karere ka Bugesera hari umugabo ukekwaho kwica umugore we amuteye ishoka mu mutwe ahita amwica. Iyi ni inkuru yarijije abanyarwanda, ni inkuru yahamuye abantu benshi. Ni mu gihe uno mugabo yari afitanye amakimbirane n'uyu mugore wiwe birangira amukubise ishoka mu mutwe ahita yitaba Imana. Turaza kugaruka se uyu mugabo nta kibazo cyo mu mutwe yari afite, ese bapfuye iki kugira ngo uyu mugabo yicire umugore wiwe? Turaza kugaruka no mu karere ka Musanze aho bagiye kwita amazina ingagi ku nshuro ya 20. Nabyo turaza kubigarukaho nanone. Tujye tugaruka nanone mu karere ka Musanze epfo gatonya y'umujyi wa Musanze aho abagabo 3 barwanye, umwe akasiga ubuzima abandi bagakomereka. Bivuze ngo ibi nabyo turaza kubigarukaho twikoze mu karere k'ibiyaga bigari, ndavuga hejuru iriya uri kujya za Karongi uhaciye gatonya, naho hari inkuru yongeye kuhumvikana y'incamugongo aho imodoka 3 bazisatse bakazisangana Kanyanga n'ibiro bisanga 30 by'urumogi. Iyi ni incamake y'amakuru. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kuno mabura Kidasamara TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Reka amakuru yacu tuyakomereze mu karere ka Bugesera mu murenge wa Gashora. Hari abaturage batuye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Gashora bavuze yuko urupfu rw'uno mugore wishwe n'umugabo wiwe amukubise ishoka ahita yitaba Imana. Bivuze ngo aya makimbirane yari amaze igihe kinini cyane. Ese imva n'imvano ni iyihe? Reka mbanze mbabwire imva n'imvano mbasubize gatonya ubuzima bari babanyemo. Uyu mugore yari umuhinzi, umugabo yari umworozi, bahahiraga hamwe. Ni mu gihe umugabo yashinzaga umugore wiwe kumuca inyuma, ndetse amakimbirane akaba amaze igihe, bakaba barareganye igihe kinini bagasaba ko bahabwa gatanya kugira ngo batazicana. None birangiye bicanye iyi gatanya batayibonye. Gusa umugore we yavugaga yuko adakora cyangwa atamuca inyuma, bitewe nuko uyu mugabo we yamucaga inyuma. We yumvaga ko n'umugore amuca inyuma. Niho amakimbirane yahereye aturuka kugeza ubwo uyu mugore yishwe n'umugabo we. Bivuze ngo reka mbasubize mu myaka 3 yabo babana neza nta kibazo bafitanye. Uyu muryango wari umuryango ubanyeho neza, basangira akabisi n'agahiye, ndetse bari batishoboye ariko bagiye batera imbere gato gato. Uko batera imbere niko umugabo yisohoye mu ngeso z'ubusambanyi bwo guca umugore we inyuma. Umugore yajya ku isoko agatinda, umugabo akavuga yuko bwo yari ari kumwe n'abagabo, naho ngaho amakimbirane yahereye. Abaturage bavuga yuko uyu muryango umaze igihe kinini ubanye mu makimbirane, kuba bicanye bitabatunguye kubera ko n'ubundi zirara zishya bahora barwana. Bivuze ko munyarwandakazi, nimba warashatse umugore wumva utamukunze kugira ngo ugire kuri level yo kumwica, ihangane utandukane nawo, nyaboneka ugende amahoro, kubera ko iki cyaha ubukoze cyo kwica ni icyaha gihanishwa igifungo cya burundu. Igifungo cya burundu. Kwica babigizemo uburenganzira cyangwa babishyizemo ubushake ni igifungo cya burundu. Bwayibaze rero ugiye kumara ubuzima bwawe bwose mageragere. Isobanuye ko rero nawe uri kumva kino kiganiro, rwose kino kiganiro ujye ugikuramo utuntu tw'ubwenge, sibyo? Kiganiro mba nakoze kugira ngo kibigishe, ndetse n'uwari ufite igitekerezo nk'iki ngiki agihagarike. Ngaho ibaze nawe ugiye gufungwa ubuzima bwawe bwose utareba izuba, uri mu gihome, uri ku karubanda, uri muri gereza nyine kabisa. Urumva bitaba ari ibintu bibabaje cyane kandi biteye n'imbogamizi. Ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera bwavuze yuko uyu mugabo yafashwe, yashyikirije ubugenzacyaha RIB, ari gukurikiranwaho cyahashinzwe cyo kwica umugore we. Ariko umugabo yavuze yuko icyo bapfaga ntago kibareba, we nibamuhane pfa kuba yamwishe. Toka Satani mu izina rya Yesu. Umugabo nta nubwo ari no kubyicuza kuba yishe umugore we, no kuri kw'Imana. Iyi ni inkuru ibabaje, ni inkuru y'agahinda. Abaturage bababaye baravuga atari ku bundi umuntu wishudire bagakwiye kwita bamwica, kubera ko n'ubundi abagiye kwigaragambya akarya n'ibiryo bya leta. Ariko murabizi ko mu gihugu cy'u Rwanda nta gifungo cy'urupfu kihaba. Baragukatira igihano cyawe cyarangira bakakurekura, my friend. Bivuze ngo nta gifungo rero cy'urupfu gihaba, ariko icya burundu kabisa, igifungo cya burundu cyo kirahaba 100%. Kuko ibyaha byinshi reba nk'igifungo cya burundu
iyo wasambanyije umwana bikamuviraho ingaruka nyinshi cyane zikomeye, ufungwa igifungo cy'imyaka 30 gishobora kuzamuka kikagera ku gifungo cya burundu. Iyo wishe umuntu utabigambiriye ntabwo ushobora gufungwa igifungo cya burundu, iyo wishe umuntu wabigambiriye ufungwa igifungo cya burundu. Urumva ko hari ibyiciro bibiri: iyo wabigambiriye wabiteguye ufungwa igifungo cya burundu, iyo utabigambiriye hari indi myaka ufungwa, yo ndaza kubibabwira nabyo. So rero niba aribwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro, ihangano kuri subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda. Andi makuru rero ndaza kuyagarukaho ku kiganiro turi buze gukora. Reka ducunguze umwete dusoze kino kiganiro kugira ngo tujye no mu bindi. Rero turaza no kwiga ku by'inama y'abaminisitiri, ariko ntago ari byo bingenza. Reka tugaruke aho inka zisanga 3 zakubiswe n'inkuba zikahita zipfa. Ubwo nta handi, ni ahantu haba inka cyane, amata meza cyane, ndavuga mu karere ka Nyagatare, nibwo inka zakubiswe n'inkuba zihita zitaba Imana. Inka zigera muri 3 zose veterineri yaje tavuga ati izi nka nyeneye ko muzishyingura. Nta magambo menshi tuvuganye, inka zakubiswe n'inkuba nta muntu wazirya. Bavuga yuko iyi nkuba ni inkuba y'intumano, ntago ari inkuba isanzwe y'imvura yaba yakubise izi nka zikahita zitaba Imana. Twasobanuye ku bintu bijyanye n'amarozi. Ese aya marozi aracyabaho yo gukubita inka cyangwa yo gukubitisha umuntu inkuba akahita yitaba Imana? Ano marozi bavuze yuko abaturage bavuze yuko aya marozi abaho, cyane cyane ko ahubwo aya marozi akunze kumvikana ku bijyanye n'imvura, ngo buri inkuba kenshi na kenshi ikorana n'imvura, ari igihe ngo umurozi aprofita akahita gukubitira mu mvura ukagira ngo ni inkuba y'imvura, ugasanga uhasize ubuzima witwaje ko iyi nkuba ari iy'imvura kandi iyi nkuba ari intumano. Cyane cyane nk'ahantu hazwi Tanzania, izi nkuba niho zikunze kuba. Ese iyi nkuba yava Tanzania ikaza gukubita umuntu mu Rwanda? Ntago bishoboka. Bivuze yuko rero ishobora gusanga ari abazifite bazikoresha tutaramenya, ariko ubuyobozi bwavuze yuko aba bantu bangirijwe, cyangwa bivuga yuko biri mu bintu biba byangijwe n'ibiza. Bivuze ngo rero abangaba bazashumbushwa bahereze andi matungo. Bisobanuye ko rero ubungubu bakaba bazahabwa andi matungo. Veterineri izi nka akaba yazishyinguye kugira ngo hatagira abantu bazirya bakaba bahaburira ubuzima. Nanone hari inkuru yigeze kumvikana mu karere ka Kamonyi ku mugabo wigeze gutaburura inka bayishyinguye. Veterineri yavuze ngo bayishyingure, uyu mugabo nawe iminsi 2 akahita yitaba Imana. Mwumve yuko ushobora kuhabanya n'ano mategeko, nibyo veterineri yavuze, ugashobora gupfa inka, ushobora kwirya ukahita upfa nk'umugabo utuye mu karere ka Kamonyi. Uburyo ki yataburiye inka bayirya bakahita bapfa. Mvuze ngo rero icyo usabwa ni ugukora subscribe, ugafungura inzogera kugira ngo tujye tubana mwana makuru. Iyi video yisharingira abantu benshi bayibone. Nimba video wayikunze kora like, kore comment. Nimba utayikunze ari byo twishe ubitugaragarize tubikosore. Murakoze cyane. Rero hari n'inkuru y'ure amukecuru bashyize ku nkoranyambaga, umukecuru ushaje shana umusaza. Ariko iki kiganiro ndaza kukigaruka nagumye nyivuga umukecuru n'umusaza bashyize ku nkoranyambaga. Umusaza ari mashinze umukecuru we guca inyuma, tujye kwa muganga senye kwizera. Umukecuru ati bwo bonywe ibiyobyabwenge abanyamakuru bagusindishije baguhereza ruswa kugira ngo unsepye nyandarike. Koko nanjye nareba kuko nkabona koko abanyamakuru bamuhaye ruswa. Umusaza ungana gutyo uri kwandarika umukecuru we. Murakoze cyane. Inkuru ndaza kwigarukaho na rurwe inkuru go tubakora rugakongoma mu mujyi wa Kigali. Ubwo ni Kidasamura umuhungu w'abanyarwanda. Weekend nziza, icyumweru cyiza. Turi ku munsi wa 5 aho tuba twitegura kujya muri weekend. Murakoze cyane. Imana ibarinde bamera umugisha ibazi.